Kanegedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor menta ke step. Menteri rang badu kari ula play ke skim Garib Kalyan Rozgar Abhiyan na kebenta kita nong kendong henin kesni. Ka Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis jong ka IIM Shillong kalapen long jingetai halor ki kam jungo kai perthai hakathan stelam mingi. Sauspa khatlai teli gidukan ken play ha yodo na dola shai kesni. Pada ke International Day of Yoga ke Bahenriu on rakie menta kesni. Ka kubor ka babenia. Menteri rang badu kariu Narendra Modi henin kesni ula play ke skim na kebenta kita nong kendong balatip kum ka Garib Kalyan Rozgar Abhiyan haki henry teli gijela. Menteri rang badu ulaong bakane ke skim kan ajing mentoi kinong bala ki belit trei syaki weipat gijaka na ki bakisa bat kan yarap ban kentie kita nong kendong. Haswa kania Menteri rang badu ulakan mau buram ki marter ki balaphala ke jing em bania dai ke jaka khapot haladak da ke boong bo kwa ban penti kena bakri berokawai ke kersyani ki sipai bat ki longgieng jong kitu ke belado no ya lagi bahayeng. Menteri rang badu ula play ke ni skim na ke snong telihar ha ke jela Bihar ha ke balai dan rengkat Menteri rang ba ke jela Bihar Nitish Kumar bat kiwe-kiwe. Kani ke skim kan terekam ha ke jela Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, bad Odisha. Ka Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis hapo jong ka IIM Shillong kalapenlong ya ka symposium banyatai halor ki kam jungo kai perthai hakathan shtelam mingi henin gesngi. Habakran ha kene ke symposium Menteri ketenat jungo kai perthai ke Sarkar Pedang Prahlad Singh Patel uloong badai ban pen kelai ke jing sneu sya ke jing baha hakini ki por badan kene ka klam. Ulaban badai ban pen ke jing itnat kathan shtelam mingi ban kring ki breu sya kathan ki babarosh kata ki jiet ban let kai shabari. Uloong bakane kala ban long tang lada ke Sarkar kinong peniat ki kam jungo kai perthai bat kiwe-kiwe ke bedan benta ki trelang. Menteri ulaban ru halor ke jingdon kamban penklan ya kilat penyeso hakalet kawan hakathan shtelam mingi. Hadian kumbalai benai balakang ya ke yodo nado balatrekam ke jing pakhang. Ke Sarkar Meghalaya kelada penbena ban plebiang ke yodo nado lasai ke sngi nado ke por prabajimen step ado henriu bejejan miet ha ke ba ansya atang ya sauspa khatlai teli gidukan ban ple ha ke shisngi. Labatha UCM ke hima melem ban kemi bagi nong dia jing dia kin bot perking bhai ke jing batha jong ke tenat ka kot ka khya. Lathau ya ka yodo COVID-19 Management Committee ban peniat ya ke jing play ka yo ha ka ba unong ya lamu de UCM ke hima melem ki dikhot ki kenthop ya barok ki menteri jong ke hima melem ki pulit CM bat ki pulit enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ki basa balasyak ban play ha yodo ki kenthop ya ke basa juti, basa shenrai, basa kheu, basa wat, basa kho, basa khau, basa jan, basa so, basa detiar plastik, basa kot, basa peleng, basa siar, stanji padjaka de mar sekanhan. Kini gidukan ken yo yodak A, B bat C. Kibayo yo A ken play ha kesngi nengkong bat kesngi palai, kibayo yo B ken play ha kesngi baar bat kesngi thodeng, bat kibayo yo C ken play ha kesngi balang bat kesngi satjan. Ha kabedai bat kejinglong jingman na kejingpang COVID-19 ha kejela bat ban syamikilat ban perking ban tek lakam ya kejingpang COVID-19. Ka District Magistrate ke District East Khasi Hills ke pentep baya ke curfew ha ke pormit ha ke District East Khasi Hills la penjari nado ke arpu terik mentau benai kata la syai kesngi hado ke laipau terik mentau benai nado ke por kendai bejemen mit hado san bejemen step ha kini gisngi. La penmi ekne ke hukum hapok ke kendon cispa asau pusau CRPC bat ke kendon balai jong ke Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulations arhajar arpau. Hendrai kene ke hukum kan terekam na kebenta ki bor pahara ki kenhun sumarpang ki pulet ki lat pathai kubor ki petrol pump bat kiwe-kiwe ki jing syakri bakongsan. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ka pentep ru bagi kiwe gidukan ki bahap apo ka Shillong Urban Agglomeration bakentop ikijaka nado ke jingking Sherpi hado hnyomer apa Shillong jong ke melem CNRD block bat kijaka bahap apo ki Census Town jong ke Maulai bat Maupat CNRD block kin pliaman ke sngi nado ke por prabajimen step hado ke por prabajimen miet. Hendrai kene ke hukum kamdai pat na kebenta kidukan ki badan ha Polis Bazar, GS Road, Kiting Road, Jail Road, Cantonment, Stanjip, Garekhana, Paltan Bazar bat mod pran ki baladon laki jong ki jing penbed ya ke rukom play.
Ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills kala pentip baha kabayday ba gajing play ki restaurant ki cafe bat ki jaka bam ki jaka kap sunyo bat ki beauty parlor ki dan lai ki jang ki kendon balabo ban tek lakam ki jing sapriang ka jing pang COVID-19. Ya ki restaurant badan ki jaka bajur ka ni ka jing pang ne ki containment zone pat sya ban play. Hendrai hakiwe ki jaka la sya ban play. La batha ya ki ban bot ki jing batha ka tanat ka kot ka khya. Lapan seluruh bakin susong bagi beriau kenra ekabam. Baru aki batrai hagi restoran bat ki bawan thiet ki de bandeng ya ki mas. Lada jah bagi beriau ki kuat ban syong hagi restoran de ban penjengai bah bat om syak ban tam ya ke sanpau nak sispa ki jaka syong. Hagi jaka kap snyo bat ki beauty parlor pat de ban bot perking ya ki jing batha jong ketenat kokot kakhya. Ya menta an syak tang ban kap snyo bat ban ki teman. Om de ban palat ya ke kat san ne arpo minit. Ya kitiar bapendan kam bat gejaga kap senyo barok kawai day ban penkuat bah haswa bat hadian balada pendan kam. Kani ko kubor kawan Shafi na ko All India Radio Shillong. Ya ke International Day of Yoga ke bahan Rio an rakhe menta kesngi. Kajing rakhe kini kesngi le yoga kala sedang da ko kubor na Menteri Rang Ba Ado Kari Narendra Modi hakpor hendriu steng hne ke step. Kam haswa Menteri Rang Ba Ado ula kentui ki beriau ban le ke yoga halayeng bat lagi bahayeng bat ban bot renti ikjing batha jong gajing penjengai. Haki senam balalet ikene kesngi la jule pat ba haki madan. Nrei namar ka klam COVID-19 la penslur ki beriau ban le yoga halaki yeng. Kamat pedeng jong gajing rakhe menta ke senam kalong ka yoga hayeng ka yoga bat lagi bahayeng. Sa kawai ke beriau na ke District Southwest Garo Hills ke belayo ke jingpang COVID-19 kalau kot no bat la pelat aka na ka Corona Care Center ha ampati hadian baki tes ki peni bakam don show yu kenyang jingpang. Menta ke District Southwest Garo Hills om don show iweru iban don ke jingpang COVID-19. Menteri Rang Ba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma hanin kesngi ulalit jengo eka quarantine center Hashan Roy Basan Secondary School Halom Mauba Shillong. Bat ule keren bat ki beriau ki basa penkerpang hang ni. Menteri Rang Ba ula penpau ke jing sngongu iki dikot jong kesnong bat kinong teri asya ki bela jing kersan hakum kini gipor. Katanat kakot kakya ka sorkar pedeng kala pentip baka jingdon ki bakot na ke jingpang COVID-19 hagari kalong san pusau point iway lai na ke shispa. Haki arpsau kenta tambalalet kendai hajar sispa arpongut ki beriau ki lakot. Barok lang kat haduk menta arlak kat lai hajar praspa lai pongut ki beriau ki lakot. Menta ki badang don ni kini ke jingpang kilong iway point nriu pra lakngut bat kini ki dang don hapo ke jing sumar. Ha Manipur haki arpsau kenta tambalalet kendai pun rungut ki beriau ki leo thamai ke jingpang COVID-19. Ki kubor sorkar ki atho bahan rup sangut ki shinrang bat lai pu arngut ki kenthai ki layo ekane ke jingpang bat ki dan menta ha ka JNIMS bat RIMS ha Manipur bat ki dei ni ki district baper jong ke jela kini ki dei ki belawan pai na ki we pat ki jela ha ka wei pat kaliang khat sangut ki beriau ki lalat na hospital nin kesngi harin bagi tes ki peni bakim don show yo kunyang jingpang. Kajing don ki bakot na kene kejingpang ha kejela Manipur kalong arpu kendai poin perasan na kesispa. Kajing don ki belasya akta ha kejingpang COVID-19 ha kejela Nagaland hadu henin kesngi kalakot arspa iwengut. Laingut ni kini kidai ke badang sulap bagi layo kene kejingpang. Sispa arpusan ngut kilakot kadba nyupun rungut kidang don ni kene kejingpang. Ya kene letho do menteri ketenat kakot kakya kejela Nagaland USP POM. Haswa ban penkot ke kubor hakani ke step sa sisian kimat bakongsan. Menteri Rang Ba Ado Kari ula play ke Garib Kalyan Rozgar Abhiyan na kebentai kita nong kendong henin kesngi. Ka Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research IAM Shillong kala penlong ya ke jingatai halor ki kam jungok kai perthai ha ke than stay lam mingi. Sauspa kalai tili gidukan gen play ha yodo na dula syai kesngi bad ke International Day of Yoga ke bahan Rio on rakhe menta kesngi. Bat kato ko kubor kalakot akan nega step ke belawan Shafi na ko All India Radio Shillong. Ha kapor prabajeng ne so baka Delhi Station na gabenta ki kubor. Sngoba ban menta ki kubor na Delhi kapor menta kala janda partan praduna san minute.